Woi, nyemilu. Wah, telolet. Wow. Nek yang kene luwih hebat kanggo nintan payung. Tapi bisa nembak ora? Bisa. Tiu, Telolet. tiu. Hei Bin, kayak otong pedes ya, abang yang kana tembakan di chargit. Wah, Orang anak peluru, orang oleh milu. Oh, orang milu. Halo. Ipen. Wes, aja dolanan bae. Kanca-kancane Jeki madang deset. Lah, opah, wis nyelukna kae. So. Waduh. Opah jangan apa ya? Nah, Ipen. Iki opah tes jangan mak lima biadab. Langsung jikot lah. San, mau ngisinya peper. Saiki